Yes, reka tubifurize kongera kumererwa neza, reka tubifurize amahoro n'imigisha nshuti bavandimwe bakadasohoka muryango mugari bakunzi bacu. Tugatse muri studio rero aka kanya n'amakuru adasanzwe. Turi ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa mbere 2026, tugarukanye cyitwa updates, tugarukanye cyitwa amakuru adasanzwe utasanga handi uretse no ku murongo wacu mugari urara inshinga no kubagezaho amakuru agezweho kandi yizewe. Na makuru rero adasanzwe atugeza aka kanya. Turaza kugaruka ku ruhande rw'umutwe wa M23 wamaze gutangaza yuko ugiye gusubira mu mujyi wa Uvira vuba na bwangu, ngo nyuma yuko abaturage benshi bakomeje guhamagaza uyu mutwe ko wagaruka mu mujyi wa Uvira. Ibi bibaye nyuma yuko FARDC yisubije umujyi wa Uvira. Mu mujyi wa Uvira gakomeza kumvikana urusaku rw'amasasu ndetse kandi n'urusaku rw'abaturage bavuga yuko ikitwa Wazalendo n'abasirikare ba FARDC babajengereje. Turaza kubigaruka rero tuze kubabwira uko bihagaze. Turaza kandi kugaruka kuri Uvira ubwayo yamaze gukupkamo internet nyuma yuko igisirikare cya Congo FARDC kiyinjiyemo. Turaza kubyinjiramo ndetse kandi turababwira ku muvandimwe witwa Colonel Nanga. Nyamuneka Colonel Nanga, umuvandimwe we ngo yamaze gutabwa muri yombi. Ese ni ukubera iki abavandimwe b'uyu mugabo bakomeje gutabwa muri yombi? Bihuriye hehe n'ubufatanye buri hagati ya Colonel Nanga ndetse na Alliance Fleuve Congo, cyangwa se kuba Colonel Nanga afite umwanya munini hagati mu mutwe wa M23? Byose turabyinjamo tuze kubabwira uko bihagaze. Nyamuneka rero, nyamuneka ndagira ngo dutangirire kuri iri kupka rya internet rigiye guteza ingaruka zikomeye mu mujyi wa Uvira. Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yakupye internet mu mujyi wa Uvira uherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nyuma y'iminsi mike ingabo zayo ziwugarutsemo. Kuva ku cyumweru tariki ya 18 Mutarama nibwo ingabo za leta ya Kinshasa n'abarwanyi ba Wazalendo batangiye kugaruka muri Uvira nyuma yuko ingabo z'umutwe wa M23 zari zimaze ukwezi kurenga ziwugenzura ziwuvuyemo. FARDC rero na Wazalendo bakigera muri Uvira mu mujyi wongeye kumvikanamo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo gusahura, urusaku rw'amasasu ndetse kandi n'urugomo rwibasiye abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge n'abatutsi. Perezida wa AFC M23 akaba umuhuzabikorwa wungirije w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo Bertrand Bisimwa, abinyujije ku rubuga rwe rwa X yatangaje ko icyemezo cya leta ya Kinshasa cyo gukupa internet muri Uvira kigamije guhisha amabi ingabo zayo zikomeje gukorera mu mujyi wa Uvira. Yagize ati ubutegetsi bwa Kinshasa bumaze gutanga itegeko ryo guhagarika imiyoboro yose yitumanaho mu mujyi wa Uvira no mu nkengero zawo mu rwego rwo guhisha ibikorwa bibi byabwo bikorerwa aho hantu n'inzego z'umutekano n'ubundi za Repubulika Demokarasi ya Kongo n'ubundi igisirikare cya Kinshasa ndetse kandi na Wazalendo. Leta ya Kongo Kinshasa nta kiratangaza ku makuru yo gukupa internet muri Uvira cyangwa ngo isobanure icyatumye ifata kiriya cyemezo. Amakuru icyakora avuga ko Perezida Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo ariwe watanze itegeko ryo gukupa internet muri uriya mujyi wa Uvira. Ibi biri kuba rero mu mujyi wa Uvira nyuma yuko umujyi wa Uvira ukomeje kugenda wumvikanamo ibikorwa bitandukanye, cyane ku ruhande rwa Wazalendo zikomeje kugenda zikora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi cyane bwibasira bamwe mu banyamurenge, abakomoka mu bwoko bw'abatutsi muri no mujyi wa Uvira, aho ibintu bikomeje kuba bibi ndetse kandi bikomeje no kuzamba uko umunsi ugenda uzaza undi. Benshi muri twebwe twibaza tuti rero ibi bintu biraza kugenda bite ko bikomeje kuba bibi cyane ndetse kandi bikomeje no kuzamba uko umunsi ugenda uza haza undi. Biri kuba kandi nyuma yuko ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'abafatanyabikorwa babo bavuga yuko ngo bagiye gukomatanyiriza hamwe bagakora igishoboka cyose ngo bagahana abafite uruhare mu bikorwa bitandukanye biri kwibasira cyane abaturage batuye muri uno mujyi wa Uvira. Nyamuneka ibi bintu rwose ntago byoroshye muri Uvira. Ni mu gihe kandi uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo bakomeje guriza hamwe uruhande rwabo n'uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi FDNB ngo barebe igishoboka kugira ngo umujyi wa Uvira urindwe neza 100%. Ese benshi bari baza bati rero ibi bintu biraza gushoboka
cyangwa ntago biri buze gushoboka. M23 iti Uvira tuzayisubiramo ku nabi cyangwa se ku neza. Ni Moise Nyarugabo wagarutse kuri aya magamba wari kumwe n'ubuyobozi bwa AFC M23. Moise Nyarugabo rero wigeze kuba minisitiri w'ubukungu muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse kandi na senateri, yatangaje ko byanga bikunda bikunze igihe kizagera ingabo za AFC M23 zigasubira mu mujyi wa Uvira. Nyarugabo yabitangaje kuri uyu wa kabiri yabitangaje kuri tariki ya 20 Ukuboza ubwo yari kumwe n'itsinda ry'abayobozi ba M23 bari basuye abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge bamaze igihe barahunze umujyi wa Uvira bakwerekeza i Kamanyola. Aba baturage babarirwa muri 160 bafashe icyemezo cyo guhunga nyuma y'uko mu cyumweru gishize AFC M23 yavanye ingabo zayo muri Uvira, bikarangira umujyi wa Uvira munini muri Kivu y'Amajyepfo, ngira ngo murabizi neza ko ari umujyi wa kabiri usubiye mu maboko w'ingabo za leta Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abarwanyi mu mitwe y'abazabarendo bafata ingamba zo kwinjira mu mujyi wa Uvira. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko abanyamurenge bari batuye muri umujyi wa Uvira bavuga ko bafashe iki cyemezo cyo guhunga mu rwego rwo gukiza amagara yabo, dore ko wazarendo zatangiye kubahiga ndetse kandi zikaba zarasenye amazu yabo zigasahura ibyari biyarimo byose. Abaganiriye n'itangazamakuru bavuze ko babayeho nabi kandi mu buhungiro, dore ko bugarijwe n'uruhuri rw'ibibazo birimo kubura amacumbi, ibyo kurya ndetse kandi n'ibindi byangombwa nkenerwa birimo ubuvuzi. Mu byifuzo batanze harimo kuba bifuza ko gusubira iwabo ari iby'ingenzi. Nyarugabo kandi mu butumwa buhumuriza bariya abaturage yabagejejeho yabijeje ko byanga bikunze igihe kizagera bagafashwa gusubira mu mujyi wa Uvira. Ati uyu munsi kuba dushobora kuva Minembwe tukagera ikaziba byatwaye imbaraga nyinshi, byadutwaye amaraso, bidutwara ubuzima, ariko ubu birashoboka kandi si ku mbabazi z'abanzi bacu. na Uvira ntituzategereza ngo tuvuge ngo tuzahasubira ku mbabazi ntazo bagira, ariko Uvira tuzayisubiramo nabi cyangwa se neza. Yakomeje agira ati Uvira tuzongera tuhasubire, tuzongera turinde abaturage ndetse kandi tuzongera dukomeze buri kimwe cyose gishobora kuba cyagira agaciro ku gaciro k'abaturage bacu ndetse kandi n'ubuzima bw'igihugu cyacu. Aho yakomeje agira ati uwitwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ntago akunze abaturage b'igihugu cye na gatoya, ntago akunze umunyamurenge, ntago atunze umwandandi, ntago akunze uwo ari we wese, umufirebo cyangwa se uwundi wese uherereye ku butaka bwa Kongo, ahubwo icyo uyu mugabo arebereraho ndetse kandi yitayeho ni inyungu ze bwite. Ni Moise Nyarugabo rero wagarutse kuri ano magambo avuga yuko bagiye gukora buri kimwe cyose gishoboka bakinjira mu mujyi wa Uvira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, babishaka cyangwa se batabishaka. Ibintu ntabwo byoroshye nyamuneka, urabona yuko ibintu bishobora kuza gukomera rwose mu mujyi wa Uvira, kuko mbibutsa yuko ibitero bya wazarendo bikomeje ahitwa za Remera n'ahitwa za Kingwengwe muri pozisiyo z'aho uyu mutwe wahungiye. Ibintu ntabwo byoroshye rwose, bikomeje kuba bibi, bikanavuga yuko hari n'ibitero biri gutegurwa na ba Hamuri ya Kutumba n'abandi wazarendo batandukanye bigomba gushegesha bikomeye uruhande rw'uyu mutwe wa M23 muri pozisiyo z'aho wahungiye. Ntabwo ibintu byoroshye habe na gatoya, ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi ibintu bikomeje kuba bibi cyane rwose. Ibintu navuga yuko bikomeje kuba bibi cyane ndetse kandi no kuzamba, uko umunsi ugenda uzaza undi benshi baza bati ibi bintu biraza kurangira gute ko FARDC isize insenda na M23 ikisiga insenda. Rero abaturage rero ngo bababajwe bikomeye no kuba interinete yakupwe
mu mujyi wa Uvira. Mu ijoro rero ryo kuwa mbere rishyira kuwa kabiri tariki ya 20 Mutarama mu gace kahitwa Bukama muri groupement ya Bashari Mukoto muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru habaye imirwano hagati ya AFC M23 na Wazalendo nyuma y'igitero cyagabwe ahitwa Ipilote. Amakuru aturuka rero aravuga ko inyeshyamba za Wazalendo zacengeye muri Bukama ziturutse ahitwa Nyitabiroha bituma habaho kurasana kwateje icyoba mu baturage bikanavuga yuko abaturage benshi bahungiye hafi mu isantre ya Mweso. Mbibutsa yuko iyi santre ya Mweso bahungiyemo nayo ni isantre ishakishwa n'igisirikare cya FARDC kuko iyi ni isantre iri strategique yitegeye Masisi, ikitegera Ishuru, ikitegera Nyiragongo n'ibindi bice bitandukanye navuga yuko ari ibice by'ingenzi. Iri joro rero byari bigoye cyane kugenda amasasu kuko yavugaga ahantu hose. Abawazalendo babanje gutera Ipilote mbere yo kuza hano ariko bahagaritswe kandi muri iki gitondo bivuga yuko byongeye gutuza. Uyu muturage utifuje kuvuga amazina ye yamenyekana avuga yatubwiye yuko rwose ngo ibi byabaye byanateje ubwoba bukomeye nyuma yuko ngo Wazalendo zikomeje kugaba ibitero mu bice byinshi bitandukanye bya hano muri Kivu y'Amajyaruguru, cyane ni imisozi muri teritwari ya Masisi bivuga yuko biri gutungura abaturage ku bitero biri kugabwa ku ruhande rw'umutwe wa M23 muri pozisiyo baherereyemo zo muri Kivu y'Amajyaruguru, nk'uko amakuru ari guturuka muri ibice akomeje kugenda atugira ndetse kandi bikavuga yuko urugamba rukomeje kugenda ruba urugamba ndetse kandi urugamba rukomeje kuba ihurizo uko umunsi ugenda uza haza undi. Imibare y'abapfuye rero cyangwa se imibare y'abakomerekeye muri imirwano cyangwa se ibyangijwe ntiratangazwa, ariko amakuru avuga yuko ibi bitero byashegeshe bikomeye uruhande rw'abaturage batuye muri bice kuko biravuga yuko nibuza imiryango irenga 101 yahunze bava mu byabo ndetse kandi inzu nyinshi zirangirika bitewe n'ibisasu byatewe muri ino misozi ya Bukama, nk'uko amakuru aturuka muri bice bivuga yuko Wazalendo zagerageje gukoresha imbunda ziremereye ndetse kandi n'intoya muri ibi bice. Amakuru rero aturuka muri Kivu y'Amajyaruguru nagiye mbona hari abantu rwose hari ibinyamakuru byinshi byavuzwe ngo Rubero ngo M23 ngo yatwitse ngo ibirindiro bya FARDC ngo Wazalendo zatwitse ibirindiro bya FARDC, ariko ndababwiza ukuri ko siko bihagaze. Ibirindiro bya FARDC rero byatwitswe n'inkongi y'umuriro muri Kivu y'Amajyaruguru ahitwa Imusenene, nk'uko amakuru aturuka muri bice akomeje kubivuga. No mudugudu wa Musenene rero humvikanye icyitwa inkongi y'umuriro cyangwa se n'abari hafi yaho babonye icyitwa imiriro igira rwose igaragara mu kirere, baravuga bati karabaye noneho M23 itwitse ibirindiro bya FARDC, ariko siko bihagaze. No mudugudu rero uherereye hafi ya Musenene mu ishuri ribanza rya Musenene ahitwa mu murwa mukuru wa Sheferi Bashwaga muri teritwari ya Rubero mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho hagaragaye iki gikorwa. Nk'uko societe civile ya Musenene ibivuga ngo inkongi y'umuriro yitiriwe inyeshyamba zama 23 abandi bakabyitirira Wazalendo. Biravugwa ko ibi byabaye abasirikare ba FARDC basanzwe baba muri ibi birindiro badahari. Bivuga ko aba basirikare bari bagiye mu butumwa muri teritwari ya Beni basiga ibirindiro bitarinzwe. Perezida wa societe civile ya Musenene yamaganye icyo gikorwa, nk'uko amakuru abivuga. Bivuga yuko ngo bidakwiye yuko igikorwa nk'iki cy'inkongi y'umuriro kiba kikitirirwa uruhande rumwe rw'abasirikare ba FARDC cyangwa se bikitirirwa umwanzi wa ariwe M23 yuko ariwe watwitse bino birindiro, nk'uko amakuru aturuka muri bice akomeje kugenda abitugeraho. Nshuti bavandimwe muryango mugari bakunze akadasohoka, rero ndababwiza ukuri ko ibintu bikomeje kuba bibi cyanditse kandi ndanababwiza ukuri ko ibintu bikomeje kuzamba no guhindura isura uko umunsi ugenda uza haza undi. Urugamba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rukomeje kugenda ruba ihurizo. Tukiri kuri ibyo rero ngira ngo tunyarukire no kuri Sud Kivu gatoya. FARDC irigamba kongera kugenzura Uvira. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC cyatangaje ko cyongeye kugenzura umujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo nyuma y'uko AFC M23 yari imaze igihe iwugenzura ifashe icyemezo cyo kuvamo. FARDC yemeje ibi mu itangazo yasohoye kuva ku itariki ya 19 Mutarama 2026. Kuri ubu ngubu amakuru avuga ko inyeshyamba za AFC M23 nyuma yo kuva muri Uvira ziri mu duce
twasanze Ruvungi mu birometero birenga 10 uvuye muri uyu mujyi. FARDC mu itangazo ryayo yashinje abarwanyi ba M23 bafatanyije ngo n'ingabo z'u Rwanda nk'uko bakomeje kugenda babigarukaho ngo gusahura ngo umujyi wa Uvira nk'uko bakomeje kugenda babigaragaza. Ariko umuvugizi w'umutwe wa M23 Oscar Barinda we mu makuru mpamo mu bikomeje kugenda bigaragara we yakomeje kugenda abihakana avuga yuko ibikorwa cyangwa se ibishinzwa umutwe wa M23 birimo gusahura umujyi wa Uvira naho bihuriye ngo nibyo uyu mutwe wa M23 wakoze, kuko bivuga yuko ngo ahubwo ibi bikomeje kugenda bivugwa kuri AFC M23 bivugwa na FARDC ngo ari ibikorwa bigaragaza yuko ngo ari ubushotoranyi bukomeje kuba cyangwa se bukomeje kugenda bugaragara ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi n'abafatanyabikorwa babo. Amakuru ariko aturuka muri Uvira bikavuga yuko ngo bamwe mu baturage bagaragaye basahura umujyi wa Uvira bafashwe n'igisirikare cya FARDC, bikavuga yuko ngo aba bagiye gukurikiranwa n'inzego z'ubutabera nk'uko amakuru ari guturuka mu mujyi wa Uvira akomeje kugenda atugeraho. Ni mu gihe kandi igisirikare cy'u Burundi FDN binyamuneka ngo cya deployinze batayo zigera kuri 2 mu mujyi wa Uvira zigiye kurinda umujyi wa Uvira ngo umutwe wa M23 utazongera kugaruka mu mujyi wa Uvira, nyuma y'uko haketswe amakuru y'uko ngo uko FARDC yigamba ko yigaruriye umujyi wa Uvira ngo M23 ishobora kugira uburakari ikaba yagaruka muri uno mujyi wa Uvira nk'uko amakuru mamo akomeje kugenda atangazwa ndetse kandi nk'uko bikomeje kugenda bigaruka uko umunsi ugenda uza haza undi muri rusange. Murakoze cyane rero nshuti bavandimwe bakadasohoka. Rero amakuru yo muri Kivu y'Amajyepfo, amakuru yo muri Kivu y'Amajyaruguru yo nayangaya rwose arenze kuri ayangaya nababwiza ukuri ko byaba ari ukubabeshya.